yer bonyum yezigugu akonum na wo soro danda no ho teda ma menye elikot e wo fie ha yer danda hen hon oye kakra masana abo na elikot wasaw oza kire hen inde ye bo kete na inyimde last week sisede ya na yirizu nkomo na mum ye bezu nkomo ebien na ekure se we fiafo no nkomo a wo se wonye ho no ma wo ho nam wotan na wo ye ho adwuma wo bobo hon tag wo ho no kwem na we hu de ho nso hon nam no ho tsew nti no se rotonam na obi mbo taga ina okire de runtoneze ebokọ akohwehwe nya obo tag na atonenam enam ho na wo ho nam ho na wo ton nam ho na wo ye ho adwuma enam ho adwuma mainly nti no ebusuafo inde wiabri ye hiem wo fie ha biewa ina yerebo hwe Adinkra symbols no insa last week a story a wo kan fa Adinkra symbol no ho okay nti yasana so kitene kakra na ye wia ya boto do nti mpocha sama henan neba otutu ne tam ni ye inyo ebien ebasa neba oh kobio yo yene nuanom na adofo ahunenyu egu hen da worship hen kankan hwana worship hen wo Facebook live no obo de yezikiti kakra yezigum yezma hona ya asa obi ana yesane so yehihim hen nsan kokura bie ne bi na yerma elikot oze abakwasama obata Adinkra symbols hono ozaba na last week o she bibias obobobodo na watiedo na yakọ symbols no do yezini nyina befia ho DJ kwanya ho weyi na palanche kokor na ozam hen ma yahwe nti se nansen ewo ba se botu na Adinkra symbolo se wo store is Adinkra zinez botu do yerhwe nunsunsondo kra Adinkra no wo hen abrabodo is it just a symbol or ya chansoze ana yeze yeden oka hen nsama bi ana o se nyame bowu ana mewu ana nyame bowu ana mewu o cheden nyame nwi na mewu chede achinchene enchenchene nkonson owu atwede akoma odoso ebusiafo yankwa elikot ho elikot anti yedba up home Yehowa nadom na nanum so na daroma yo no ye change over witness for yo intino indaza ewo no 42 mehene share story na say hwen na tuedo men ayo medasi me faminchi fama osabara bakwisiata otode bie ni gwema hen na nekwa bucha otode sia igwe oman hemba na nanum na ahemba fo esupifo asafo amanfo etifo na hwefo nyara momo na ha wojimenya do dema yesha se da pena witwem kono yesua de ya na manzi ya na mambra yentum yentum fi nzema bi ho ebiti da ahyensezo yetum yeyiyim yazi ya na manzi na yesua de eben mfante akan ma ahyensezo na nanom ana ye mpemfu wozizi dwuma ibini asantin beka Adinkra mfantia beka Ezinkra ahyensezo yawo ibisu de agama ahyensezo ono so mberba ya beka agama ho asem o de pen bebre Adinkra na Ezinkra na yete ho asem na agama ahyensezo no yen shadante ene yawo ahunsu mechre colors breben otwe ehye aba hunsu zuko begum breben otwe ehye ahunsu bi eziko idweba yasibi nti meye bekan de se rehye Adinkra sa no hu aba akosam kyeryen de onfiga na memu ha dem yesuan no in the year or in the early 1800s ohini bitina ase okrobe wo fa ne German owo Ivory Coast meche in the Cote d'Ivoire
na dame hene no ono nizin a wofre no Kofi Adinkra na obeda ahyensizi wido na ma obani he de awa abra mfantefo anafa atenwofo waji won kasegwan fi bonoman waze ba eduechi mechaman kasim yesu wa ha de okonfo besia oze obruman kuma osonni odepejan onyo ne fi kreku oye techiman onyo ne be eduechi oye mankasim sentire a oma wotu da mabatan no ye egwa ho mfantefo egwa yewo a dodo na ya friend ego tuntumen wo friend the talking stool kasagwa onye black stool no ntinensa so damenti fa atenwofo no se egwa no wona na no wozibodwure bonoman no ka bonoman bom dameza wentwi na oba bonoman men was wona egwa was okọ no wetu bata ena aso antefo no a unda waye asantefo no wono so wo pre wan ye wo pre ya mukasi river pre no ho e won na okonfo amona ozefa atenwofo no ozwo twensu zeba eduechi ma de 19 wolaka wazem de yedechi vende oye inda mankasim nasa so deminti ena ohina owo denchira ono ena osetuta ozikan owo ne manim onye okonfo anochi na wohwe adwumeza na orkodo wodenchira nti wa abra osetuta ozikan onye okonfo anochi fi denchira ba asantememun ena woye wona adwen na otwe wonye egwa obaka asanteman nyara abom ma obey the soul of asanteman nsa so deminti okonfo anochi bodwi oze sikadwa Kofi the golden stools bodwi asanteman na Kofi Adinkra owo German Ivory Coast meche Cote d'Ivoire onhu Moses sikadwa Kofi netinti oye de no so obem wa ye sikadwa Kofi ni bi wo German nsa so deminti asantefo no tu no do sa wonwon keza akon na opeyina wo fa no Kofi Adinkra ono okoku no bi de ma yesuan de nkan na ahemfo kokon nti na Kofi Adinkra no ye osahen a ozi na asafo n'anyim wonye asantefo za akon in the year 1800 na ma obaye de aba kosam train de wochire ohini na wochire ohini nantam ana atama na ofefre kromafon wo German ina ahunsu bebre wom ina ahyensezu bebre wom a yenimede ye nananum na nkanon wo fa kwan bebre do ina waze kasa ze che won man ibinye chen ibinye ahyensewoze ibinye kasa nti asantefo wache oye na Kofi Adinkra ne ba pain a wofan apu a ina no ware do wo Adinkra ahyensezo no ho waze na Kofi Adinkra yi ba Kumasi wokun na wo trinity daman kanon wo chota was a trophy ozu gwini masakra yehwe Hebrew mema the greatest punishment there you be crucified ntina kanon say hinopona na yesahin na ekwa akona wachrewa wokun a wo choti that is the greatest humiliation wasn't obi otedem nti mountain there apple na waye ya mocheche Adinkra ahyensezo na hunsu a won atem no mu na den yesu ya de say ye kan dark brown kuntunkuni bro ben ye hye kuntunkuni wa bra bi wan ye hiem ana bi no na homa hyehyew it shows a symbol of decay wa bra ben na ye hye koben mecha bricks red wa bra ye nwa ber wa bra mani nya na aman orubutu ana webutu abra ben ye hye bisi wa bra eyi ator ana wa bra asam ana mo onye waste manim abra ben na ye hye fufu wa bra enije wa bra nkunimizi aba enya ye ahyensezo ana ahunsu a wosuan fi ho na numu daminti apple a oye abakaran church saintire a waze dama ahyensezo wi waze atem na yena yehwe sine yehwe nkano sine yehwe village movies a ebo nde eda no ho that down no was a symbol bi aboho ebo obi nanim na was a max bi was abobo ho
all this developed into the concept in the year baka yezibenya agama ashensoze nti yezi Adinkra yezi fiwa za ene yeshasene especially Nigerian movies village movies ebande thatched houses no na simbu bi boho ebo hwebi n'enyim na was ashensoze bi abo n'enyim nya na obe develop the concept ma enda yebotum ye gina de akade yenya family totems out of this concept wabua ebusua na onye oman nti yerehwe za Adinkra symbol oyes man aba kwasam so kire bio that there are two schools of thought ozikan wobonyum bi wa ha kete yes asaw na the first school of thought say kete ye ahimfi asaw wasaw kire ahemfo osanso ye akwa asaw oye asaw wasaw wazegege ahimfiefo ana ohen nenwa ohen bi ayesahen nti waso kitasaw was kire wa bra opedo oginenwa ana wa bra orokoko ana owosado nti the first school of thought o me yeta say the asantefo ni Germanfo ana German man ana no Kofi Adinkra na oye won hen won ukezi akon na wo kire won hen ena asawa German asafo wореsaw onikete ena china German asafo worebo onikete nti enda na watwe ye kire mu de ye kaketa ibiso ye chen ibiso so oya asaw nti was ketechin na was so ketasaw. Another school of thought say kete asaw ne ya asaw oya asantefo wona asaw wanche ana wankwaji emfi German nemum oya asaw ina asafo asantefo asafo wasaw was kokon ze kachi na Kofi Adinkra ibisi oya asaw na Kofi Adinkra na asafo wasaw wasado ibiso se oya asaw asantefo wasaw was chi na Kofi Adinkra nti yabotumi akare the genesis of ketechin and nakita ninya or happened between the battle or the war between Asanteman and German man in the early 1800s. Na yebo de ketechin ana asawi abreben ebo de ketechin eba was a kokon tuntum was afa ho abreben na why damazin was afa ho asantefo na asaw de me che de si yi adofi wa asawa odem fo pa ana watasaw we yase wo edwumezi biase onikete ye wa asaw bi tide akom ye wa aprede openten ahonkro sichi ninya ya asawa wasaw na ketechinin ye wo kodum apentima petia ina abrokua won na waze kokon no tuntum wa de check bi waze sanon on saworo kwa akon ana woza akwa ana asam kasibi atomana ina wo yida ma chene no wobo na wasaw asaw wasaw wasadu kete asaw na wasaw ye wo ma wasaw we yaze ye wo ma wasaw wo ayefrase sisi ani nya wa be life ibi yaze po waka for oneself na mum se wo kokon asaw wasaw kita asaw wasaw moves no onyonye me yehun bebri wo ma oye asadu asaw ekodo asaw oye provocative. Okay, was a cansam, was a jiji, was a kayew. Dem and then now what you said, the ya infantafan no going put your nasa fumpu, your one that was so our fun as wafu. One night, you nasa for waiter, your one that was so, your askamba for your franco tufu, your one that was so in Yarakahu. Inti ye so ye a little concept. O woman that yans in yakete. Yanzi ni nyekete but nya a little concept there asawa wakwa sado wasaw asafo wasawon oye ni brasaw nti afahye se yewunda asafo waresawa wo me yenhwe moves ni yi na yenhwe won na wo be yaze wo be so kete ana wo be saw aso yen compare the two asafo waresawa wasaw ni brim asaw cry communication sa was a cansam ona meka there was a most of why hwan nsa nti nyim saw onyi there saw anhwe aka che nsa anhwe akafa so bi anaka move bi ezakaka otum wasawa na wato hono na kuri na wobodude ni nyina ye ntase nti e kasawa na na ensu ejechi ensu ya ebi na chine kasa ana asaw dem ye kan or communicative
anhwe no otasen one fan tata badamara. Okay. Nti yankọ Adinkra no do. Ye was symbols no wo ho. Nti efa kra na yahwe. Ye bo hwe no eja yeze hen eyosi ha. Na yeze baye blackboard. Yeze baye digital board. Nti no ho na wo hwe hen wo Facebook na on wo bo ye live and colored. Wo bo symbols ni nyina. Nti konya ozoboto to ha ma hen bi na oza to hoi afuna afuna antene me bo wie history no kita sawon ogina ma aze ebasa ozikan ogina ma political power play. Okay. Kita sawon na no Kofi Adinkra na asafo ana asantefo wasawo 1800 me yezi benye Adinkra ahyensezew na enda wa abake na manze na abrahon kita sawon ni joma political power play. So either that it was the play from the people of German or from the people of Asante. Or some su jinazem and nanom ahemfo. Dem amechren kita saw no oye ahemfia saw. Was saw wasn't ahemfiefo and na omahen ozi jinenua. No, or some su share an emotional state of a person. Hinting then the so bimpo onye ya otum omo was so kiti. Ibi ori ye ya na asawon wose wa friend tafre enida enyinyanda nti as one sa dem na yesawon won say yem edan ezu tuwechi tafre mechenka kraka owa oteni yem kete na asechwen nti one sa na ebeda we yem multi biara also this is where the dancer rolls and stretches the palm over each other whilst in commotion. Into or tread the resilience of the cockroach in death. Into our bra yewo and we hear man yewo owudu po. Asafu wujina what's or there or bakayan denarumpa yemutu. From one. Yeah. Ozikan yakade dem mpemfo de wache ombi osen ebebu nyaran. Ya be Adinkra ashanse so so no see woni pain wo ho. Ni pain last week yakade oye Adinkra hen yakade was a tone na Kofi Adinkra ma yehunda asase radio wone ashanse no oye Adinkra hen na wazaye na ya trust there it stands for the symbol of leadership, greatness and charisma. Most man na Kofi Adinkra o hwe na man do German man oye ma German man be a symbol of authority in the 1800s, the early 1800s for Ivory Coast. Otuede bien ya kan sankofa. Ma ya chere sankofa ashensozo no oye bien. Ekronye anoma ese enko hwe anoma se ebuburu. Se mekaya research kakra. Oye obi so ya anko anoma. Anko anoma de anko anoma. Chefua oshenechi oluhwenechi ene ya omote da akoma last week yi tue there ono na yare kan wase kada san kofo wonchira yare kan wasem a symbol of positive reversion or revival onye de yare san ye chira na yare san ye chi ya kofa do oye ohia in this contemporary times societal changes wabe za oboye na nanu waje mansi wo wajini ye ma enda so ya aboto ya bubo bizina ebini ahinsi ebini pregnancy right, a puberty right, naming ceremony, marriage right, all these things ya amambra ya kade yan sanan kofa ya rekan hasam onye biti there ritual murder onye biti there female genital mutilation ninya ya amanza na oho trokosina nemum a symbol of positive reversion na yenhwe za wa boyen ma ende wiaze ma wa benimpo still obotum wa boyen wo ye ne man boom nti yaze ahyensezewa oye sankofa yaze tray ene yakọ nyame. Okay, nti sisi obotum za totodo ama hen nti yakọ nyame ha. Okay, nyame ye tray there no ye wo mebie na ye wo mebie. Okay, nyame ye wo kra ohye circle or the overall dependency of God and impassion. Oh no, other for you no do. Nti wana watching your Facebook is ubo.
Jinyame oye quite common. Enyo. Jinyame the nkofo zizi dwuma bebre. Na ocha Except God. Last week we said a question there. Abazinti na chidanyame. Chidanyame. Jinyame na so. Aha. Ekro na obenye jinyame. Ye jinyame. Enyo. Ye wono cross wo ho. Nti won for no suntum. Except God and ocha nyimpa eye edinkra hin. Ocha nyimpa yatre nyame. Chirampon mfanti ka asantefo ka chirampon ne ka twediampon nti yatre nyame yanaze be ya. It shows how humanity depend on God. Except God chidanyame asem bi ba easy chidanyame nyame no tum but as abozi nyinara do nti ochede abozi nyinara wo yi nyame aye bi biara nyiwa yebotum ya aye yekuti nyame. Okay. Nti it shows the supremacy of God. Yeboko akomfena. No the to the first and akomfona. Yeah. Akomfona. Okay, in town no ye there second be na wa cross and on akomfona. Yaka akomfena or your two words was album. Akon and a funa. Akon war na funa sword into war sword akomfena. Yeah, aza was his akon or ya kozi akomfona or ya kozi akonsakan or ya kozi. It also stands for symbol of authority and gallantry. Into na him for pay use pa. Into or hin kita akomfena or cho your kofo or your sabaramba or your osahin. Akomfena ya ne was his and so to swear the oath of allegiance. But you want for akomfena into the man. Okay. Okay. Or some switch now royalty and loyalty. Akomfena jomo royalty and loyalty. Into akozena okitana nanum apakamufun. Akuzina okita wanen. O man here nazen in the was in so to show their loyalty to honor, to show that they are ever ready. There I am for say akunsi mani ma. Wabakun wabasol wejina o man here wakun. That is the symbol. Gallantry, royalty, loyalty, and authority. Ohini biara na koze onye akomfena. And they say ye wunda na nanum tina apakanum na nanum tam pakanum. No one na akomfena da. They are telling you this is the authority they have. Where you're osahin na osahin penyin na nye omanahin. Natina wa cross ni one year no krope na wa kan bu maybe chede. Okay. Even kede osansu je omo royalty. Yeah, but fine. Royalty. Yanko enim asanti beka owache de. Fanti beka owache ba konfo. Na owa daraso ondofa akor. Odo bia na abano. Yo inti one for owache mfonto ho mahene. Inti Adinkra symbols no ahyensoze ono no yegudo a yerusua wa hei epia ahyensoze papa ebotum afebi na eza ye bia na mo kire nti no ya chede owu adaro ndo fa kwer nyipa kor na aboa no nti no abazi bio no kire death ladder o kire de ye nyimpa a wo bo wen ye ba start no oda ho wa kire no oda one wo benyin sene wo bo wen ye boria ye bu munantew ya ye bokwa aba ye benyin mefeyin shoho ye ba start de botwempena ye za akwa worum wo so akwa won na wenyima na ereko. It shows a symbol of what find morality or mortality. De ebenyin ebaba na akonyimpa ambakirebo nyimpa ambakirebo nti wo wiaza owatwen ye nya ye bofo. Wow, Alisad also Rushahen Papa Ponorusiazi, Alisad Enterprise say. Okay. Until watch them ma when you send wow we ya nanto yakoba ye man yaroko. Okay. Ye ma yaroko. See your archer a index sheni your archer ye bia bofo. Obia bofo. Or a ladder or archer ye for ye bofo. Abrabo matcher. Chede tibie biara ebotum. Enter impefo kase mi de obra ochowu to obia bofo. Nti iyi or symbol or the was a chraw. There bena akọ nte wose ye wo kase bi
nyimpa amba pre nyini che ma oba prison ebe akọ ebotwem na emum ze ebe we chirin obada ho tachira man pro eyi ka kire ne owo atwene yebofo nso a symbol a yeza care there baby kwan bi de henenyim dem yekọ bible ma yeka de asase we oya akwantu ye wo baby ko nipa o baby ko dem na nanom so wa kire de oyo owo atwere a yenya yebofo ba konfo na emum obodo obi ana aboa no yo ye kwan bi inkabi Binkabi no so ye Adinkra ashense oze kabi oninye ha Binkabi o efeso o say mama yenkaka ye ho yenkaka ye ho yes we should live in harmony we should live in peace with each other anti yana ba member come namuso member come ma yentina asumdwim yentina boko za enyim do ye mechiwaze na memfa mbakam na mo so mo mfa woze mfa mbaka nka somgye o nanso ye wo binum wo a wondwe ne wono ho nkofo wono ho nsam na woze kọ baby nipa bi so ta ebia na akokonye na oze ntokwa oze basabasaye oze reba miscommunication day and misrepresentation ha wadwe no papa na nanom rekyende say ye hweda ma ahyensizu ya what's mama ibi in kabi ama yetumi atena asumdwim boko na impuntu abebiara na brabom wow simple one time fancy juma be in kabi chada mempem ho asam eyi anka political parties no they will use as their symbol yes. chada ihu yi wi akada be in kabi man kakan na no so wabakam yo yada se wona wo hwen wo Facebook say why fortunate won try enkokwa hwe hen sisi odeda ho bi nka bi ne symbol da ho yantam fanzi dwuma bi na asase yeze ibi ezi dwuma yo Adinkra hen yeze ezi dwuma yankon yin antenba esina tachirama me yanku be na asem ka kasem ya na se mpemfu esina tachirama na ogumanum nti meka na manka se ya won fanchem oche a symbol of friendship and interdependency okay sabe nyimpa yana sina tachirama ene yezizizi se eziban bokowie ma oye odawanuma oye wosina tachirama ene yezizizi no no meziban no okọ na nwanu mpo eya waka won ho egba esina ka tachirama na so enum kuya na wada the moti biara eyi oyoz bi inkebi wa yakwer se moti bia se bibi mposa hunde ye nuanom dama eyi aso ne beso ye idua batabo idua a obatabon ne twetwa na idua bi ebondo ofam baba ho zinzinzin as wader ni sa obobo baban pepepe ntaze bi wo ho a wonchem anka me yamaze akokwana no so abakan akokwana bi inkebi esina tachema no ye akokwana oye we gina ama the same thing impefu bu baby there akokwana ntia ba nonkum ba esina tachema wadenum mumpo woko nanso num ku na wada ina bi inkebi nti wonya similarities with them ashances we ba say akokwana ni otia ba na onkaba iya be na abere pa na ebotume use them as e ode ebusua eyi wa abere no we use pa ogina ma a symbol of mercy and nurturing etete ba afa be ye bona mo ndo wa ye bon nna mpefu aka se me de se aben da ho ma afa ba osanchi wonanda epapa intwa na papa na epapa onya de epapa kekiwo otwa etenen won sanchi nando what's afa ba sanchi wonanda epapa na intwa wo ka chende papa na epapa onye wo sanchi enando nya bia wo sanchi nti oye dem otwa yeden etenen nti akokwanan ba otia ba nanso onkum ba nti moti bia setete ba oye nzeme bi onsan fata ho kondo otwa etien human rights for tia eletianen symbol wo ha tia eletianen onye de elugbo no mututu a ebe pren oba kaniti oba kani baby te wo onkum ba cause akoko johnny na namba na wire ha wona na won man na ndo pimpia wona na obehye na ha o teten
na batia otie no orunkum ozbanero safety na mum onya ne hwe children's rights na child rights na human right free or the one who dead them simply what a can papers what the whole na bible mpa what a traze one no what right ya so find a Christian fa or bible me there spare the rod and spoil the child nti akokwanan what's yan wo kwana ose no fatado na nanu so kache na akokwanan otia ba na so nkum ba debatable yankon nti esenata chairman na ye kan wasamen pache de ye nyi paze akasakasa baba ye nyi paze mentemu asa baba na mu de nya ya azokor sua yersua di oya me do bia Kofi Adinkra ni bizi bobo ni fie o no ochira namba ehu de se warare kan na rubo be na soro chira wase or chira unity interdependency na no ho nkaka ho nti no obi ampe bi yanko the next one what special education so ze nyame wi me nyame wi na mewu anti better as because I can 2 times right as nyame wi na mewu ochede ho ni faith wo nyame m chede nyankopon tim hoda on wi nti onya asam chede nyame wi intumi yamohwe mama kana atasa minyim se wona wo tem no betema asa ochede nyame wo ho nti mo twere nyame eye mohwe a onyeye bibi dam na me metase nyame wi na mewu obi beka de ambiguous ambiguous obi beka de ame mosuro nipa obotum wekum no wekum sunsum aka ho okay obi gbo no nyum de me hye yesu na yesu so hye nyame m te pede kuma koku yesu nti oninye ha nti o che ye nyimpa nyame oboyen ozenze me basa ze boyen wonam sunsum na okra wonam no zu obawu sunsum no boko na okra no ko eja no wo biu okashe eja no mu biu hallelujah osofo what's my church me simple no ye do pa okra na osano kwa na sunsum osano kwa nyame won the soul no it never dies. Wow. Until now, what's after death there is judgment. What is being judged? It is the soul. So I am fine body in judgment. Body easy. Obowu. Body no so not see you no. Not see you. Inti so na ye kwagina hone. Inti says what we are train nyame a. Na esenyame wa, senyame nwi a. Also in we. Ami mom nyame nwi a na mewu no yem bibi anti a symbol of perpetual existence of God. Or testify the nyame tase nyame no owo ho no bo ho nyame wi na mewu nti nyame no owo is the God of yesterday owo ho the God of today and he is to come nyame or nyame wi na mewu no am so nyame wi na me so wo wusu ja nyame da in your or a patch the existence of God no na kra se wonam no po wa na kra okay. The soul lives. After death there is judgment. The soul lives on. Inti nyame wi na mewu. Ne symbol na Yezebel. Na no beka cho de ekwa asemanda. Aseman fupo ope wando do. One ope wando do. They still lives after death. Okay. They still live after death. Okay. Ya atase. Inti no ebusuafo symbols ye ka kire ma adawo hodo. Ama inara ono ya hyensoze ebotum za bobbo fie ebotum za enzema bebre en tama ye hye na afaza ye hye bebre owom odi hu usendo ye wozi bronyine ze na ozeba ya nche ebosue mpozi bi ato ba oye bibi fizinti Adinkra mpo bobu na abonsamsam yo yankwe anse ba ye okubi wo friend Dwenem men ana Dwenem ben Ram's horn Dwenem ben yeah Ugwan Akobene Osnono. Okay. Jenben. No. Ramson. Oh yeah. Yeah. Jenben. No. Ramson. It shows a symbol of humility and strength. That must have been or contradict. Jenben. In Nigeria, what we baby what's it?
the horn on a cattle on a cow is not too heavy for the head that carries it. Yes, in a question. Into a ben no see its children. On some ma abua osien. Osien. Share ugan or rock no zoku. Number ben. Now so etching the rukuna or the number on your promo. It shows a symbol of humility and strength. Or bra or use ben ozoku. No what bra or bow out so in a ben kafum. It's in pen baby so what child boy no or bena and was so name benum. Osano original it will use it to fight against you. No mum etching ayo na on kasa. Into Junior Ben Ujama and Hobrase in Onye and Honzen. Mozo Kunara, none was a brand hasi. Wow. Mozo Kunara, none was a brand hasi. And in the maybe a while, a be on any yen strength. But yama obro yandu. Or your strength and shin ya or be national bebrawasi. And Junior Ben Azar also kun national or branasi. Junior Ben. In tono na musa circles na why and the most ebusia our pedestrian bra Facebook asasi radio 100.3 na bosha symbol oda hwa ye friend Jenny Ben oninyen you or coils wa coiling nyim coil mosquito coil ya hwe mosma wa coiling no bo ho anan ni finfin so oye chefua ne sign bi odem nti no jireben onenyen kramobon kramobon oye Adinkra shenso ze wo fra ne kramobon no was kramobon na wa me yehu kramo papa oye symbol of pretense alaje wo ho concealment in a deception alaje wo ho kramobon nti ono wen kramobon. Okay, nti no one fa kramobon one fa nto ho mehen ono oye symbol of pretense concealment and deception. Oh, kramobon. In painful the kramobon in tine wa me yin kramo papa na wa send the fana batakari in the batakari ados ma wa me yin kramo papa batakari ados me yin kramo papa nemu Adinkra shenso no oye kramobon showing the deception of friendship. Obi baba no wa pretend to be what is not onam for soza obenye fi wonti no quarrelsome or do pewa samama or do riyo ye ama no so no was a obenya wo pin here was so one was a taxi papacy wa sheme bien dam not nti people change one fan to ho mahen people change so wo pe bibi wo wa na wa asese wonu suban wo pe bibi wo wa na wa asese mo se wo present wo ho wonu su ote na wonya pe wonya azini fi wu bi pe na wa de won suban ezi was actual on na wa friend kramobon Adinkra sem odo bi anya ni favorite onya ma o pe o carry on ni message za o pe do ka kira mentionen onya Mrs. Abrofu obi a nche hwe zodiac signs na cancer na cancer one's in one cancer one Capricorn no say Scorpion ne no one kaka ho ono epio but all wedding cross symbol na ezo to o kan sam papa ye deep no empe nti ye yoden ebusia o me nsua azu no hia papa nti no nkramobon no ono na ezo to hon minyim se kwanya onye okay na yanko osre no onye nsroma star and the moon ona so ye nkramofo ahyanse oza star in the moon osre no onye nsroma osre ni moon ogina ma besia osrane ye ne na ye kwa santimem ampa osran as a nene bape osran na nsroma abibebre ye wim yehu osran na nsroma obom. It shows a symbol of togetherness. It shows as the symbol of marriage as well. Osran jinawa mabesia na nsroma joma benyin. And see or there even with women we must learn how to live together with people. Osran one ne kanzia na nsroma so one kanzia. Na so nya wo wima enwo no kwere. The star has its own light
the moon too has its own light. Now so we ma enwo nokor. Nti ojoma a symbol of faithfulness, fondness, togetherness. Osonso joma marriage. Osonso joma marriage. Nti obi catch there aye ensroma na ochwe wo osran eze kan ho. Okay. Say aye ensroma ochwe aye ensroma so a ochwe wo osran eze kan ho. Nti obi biara obodu na mfibido a opia wore no aye osroma na ebesi a aye osran ana aye ntawe ensroma na pocho mundi ewusiafo yo yonkwa hinyume ohin enua me pedam symbol na ahwepa ohin nenua oni ohin nenua o efieso o chere ohin nenua doso wona me ben ohin nenua doso mpocha wonfa ohin nenua mfonto do mehe na yenhwaze eja kwenya yenfa gwe ha mfa ye example osine ohin nenua yenfa gwe ha ye example o ma hin osaban ba kwisa to de bie nenua onye wonanom nananum na ahemfo oye kwar nenua kroyin ekuru ya ahemfo ina ekuru so ekuru mbafo ana na ekuru so ahenzi achiamefo ana wunya wo kenyua no ho asafo yo ohin nenua achiamefo yo ohin nenua okay na titi nenua pa anya achiamefo ohin nenua papa nya achiamefo osane ma obokọ ohin wo biara ana ma obokọ ohin aso biara oje chiamedo zo obesi wo krom biara chiame na ocho obobo hin amenzie omahin okay nti ayenfo wo yo ohin nenua asafofo wo ye asafohemfo wo ye ebusua wo ye amanfo wo ye to ohin nenua doso nti wona wo te radio bo de yi wa ye mon kanda kontonkro wi circle no kontonkro wi ni bia circle enna why de besiaba wa agba atakum style osisi it's kontonkro wi no ho round nti ono no dedi or friend ohin nenua accident it stands for vigilance nyo chedo hu baby vigilance okay nti sa asem si baby a ohin nenua owo hwan ono twom ohin nasote nti eya ibi na ebinum na radio do na ohin dem nenua wo ho mpayimfu nyi ho a ohin nenua wo baby a asem na esi nti enua no mom na only fail in vigilance ozo mama nen onye omanhin anayin fu o twe nenua zo hwe ho ono na onhwe ho ye sabe memfa pepetem ohin nenua wo ho sabe ya ne nananum akonfo ibinum wo ho asafehemfo ibinum wo ho wotwem da ba nti se pepetem yansendam na bibiro kompo no wo ha ochi oblem wona otide in governance so yes eyi ni si ho a assemblyman wo ho no oye government in nenua MC ye omanpanyin nenua wo Cape Coast often minister your manpanyin nenua origin nti akufado ote enkan Flagstaff 1000 owo nenua wo Ghana mani henya nti assemblies wo Cape Coast you don't blame it on akufado nenua wo ha nti oda ahanyi no no mfa asam no nkrai nyo nti assemblies wo mani ma onye omanhin enotwo oka nenua wo bebia asem oho nti we are failing to recognize ourselves the yenya ye ohin nenua okay mama yanka de yi nananoma no chewe ye se ibirifo kotoi na mejina wa me ohin nenua owo kono otwa mafada onkofo koto otwa me ye onyida makada hwa nananum no weje ma obi na orufo yi nanyen me ye ohin nenua yankodo nti indareko obi an ye ohin nenua ye dema ekuro no botumpo onya de ye be hwahan na wesie ewi a ya akaka de ina impeinfo wo kuro mo ye woro so ye pein wo bebe e won ejina ma ohin wo bebe e won obi ka hyen tanga te ya se no origane na ye ohin nenua yanko and neba funtu nefu da funtu funefu denche funefu Siamese crocodile also a symbol of democracy and unity in diversity also a common way what's in what touch mass wanting way ye funum
Nchanya da manche funtumfu ne mfu na de nchemfu ne mfu nka wonko. Enyo. Wo bomo woni ye fun bom. Wokte ye fun kura afa na afenya wozi obokọ ye fun kura na dem. Anti na kurinzi na ekurin twa ne de. No look at ende. Eziban owe watin wo kommer na wantin we num. Chede nenum ye ne de. Obokọ ekogo ye funu ma ya me. Na mo mama hu de me edidi edibeni we twu mi minim ma wa ye me watin wo kommer inte pefu kasem de says ban tra kommer na wa say inte ye funu okogum na wa say bia edo na ye kommer nti se NDC na MPP nya wo pega na ye ya nso obi apeda azi no twi onu nenum nyo obi abekade amem badon dam na me ye ze bo manen amem badon ma ban me nti esu ba ocho obotua mo ofidu na abano den no so pedo ochire bi nso ye funu koro na dan so Ghana kuya no iyo nya wo pede wo ye niye no yan fan ye symbol ma ho obi use denchemfu na mfu na onye no fan ye ne bi nka bi ono so ya za o stand for political symbol cheda wa kan bi na agbom no so fan ye ne zi them because of politics of record setting a record straight but mutu mabadon za mutu mezi ye bo Ghana ebusuafo ono na oda hon even though ye de nkatso ebien but oye de nchem oye de nchem ebien honi ye fono kwar osono obia bebie ni tir ozi chede se eziban ba me easy bi mpa wokwekogu ye fono kuro no mu nti nche onyi da wo piri eziban ho osande se me pa na repia me za ye fono mo nyaye me se me nkotiza onyi da yi mu wo piri eziban ho o nanso enum dawunti wo praise ba no ho nso yefunu kwere no na orugbogum ene abeka de yefunu mo nyanye me nanso enum dawunti ka cho de eziban wotin wo comment wantin wo yefunu na anyen ohin itu no obe ohin tru be last one ye bo hwe itu o symbol of defense o kire ye na abra ye ni abrofon ye ni woni ankitenwuzi kakra ye ze ye ni sika kokko yaze yane danchambo na yaze sesa ahwehwe sardine itru yaze nyipompo yaze se itru ahemfo wazo bo won ho ban wazo gigi nkro nti ye kada onyin itru a ninya aka ho ma asafo no wo use ti afahye no wa ma itru do wo to a ninya na ase kire ho onye de oye motives a wazo za afahye onyin itru no orche embra yenye abrofo no bedili no nzama yetumi abakansa yazo bokro no woban asafo itru ka ho wazo za ko it is osan henda pakanum na wa ama ne akonfonado showing the symbol of authority and leadership na asafo yin be bi hu supreme na chem o man book bi mu ready wa abra wotu itru so yin bi ma ne akonfonado na kiti itru inwa otwe epumum o de eto na kase imiem se onhent na pekanum wa ma oresaw oriza asa wa ma ne akonfonado na ekite itura otwe pumum because at that time and all the authority he has and onhin itru no so gina for ni defense so the authority has to go with the defense nasa so the maintain asaf wozi ayemfo enyimen ti antene eba dem make yem fe intwa to ni yes ebotwa to na yakọ yakọ na Mobile phone lines on you. I'm Strong Wema. Also, greetings, my sister. I'm watching you live from Chicago. In a time, beauty, I say her. Also, I'm watching you live from also opposite Melkobo. I just sent MTN building. This year, I know where to find. I could put a bridge. So also, I'm watching you from Chicago. Yo, yeah. So you are watching you from. You are watching us from Oga. You Armstrong also I miss the language fancy. Also okwa brochon tante fancy. Wa fihen papa you are looking good this morning my sister. Greetings from Chicago, Illinois. You yeah that's watching baby also. Vishnu another burger or say people can communicate with Adinkra symbols without using verbal. Yes. Okay, that makes us true Ghanaians. And Paul, baby I want to tafa Adinkra kasata. Print because yes biba sendo
Pakojo Tommy, I say big man. I say okay, big man. You are blessed. Okay, from Birmingham. In that approach from Kutina was saying the message. Obi some there or yawana. No missinyo. Na ebusiaman kayin chum onam juma elicots. Oziwa henti. I'm tempted to always say Ellicott baby because they know Morton. But ya can na kwe kochra. No yedum penyinum. Inti nana kwe kochra na Ellicott. Wa peda wo bona bawdo. One nominating there. One na what throw. Or ye aba kwasamum. What throw war shanama. Menchirum banusu esiebi. Inti no nomination one do anamo boy. Or habazi for habazi. Blogger of the year. Sustainable Development Excellence Award, where the whole Africa, in Ghana's and make a bloggers no of the year. Cheddar and some can wa ha sansu tintim ezugu internet edo okay what's the end to abamo from 2018 up to now. Last year we knew over 2,500 viewership and call for use. And some member can Amazon to internet. Was there one academic research? Wow. Was there way? This year from January to May, more over 1,500 call for we use. Was I a research? Echo search engines. Wow. This year my research pay bemchim. Bemchim na wa research pan call for use more. Zaya. See, is more to touch on when. One vote man. For one number to be voting I know a style. Okay. No one for say 50 gun or say 20 gun. No one for the number here 054 96 407 96 Ebia banu be a for the pen about 054 more Messi have more on Fred Ellicott. I've been doing no more for boy they be Ellicott they be or ya fraba 054 and say one is more 054 96 407 96 yeah can them no ogwahin for book no so ibi wo ho so obi opebia so friend the same number what's baby what chichira abo no wa no wusan into me chichira abo okotokra ba nkisa no kakomodo dey bi chichira no ho say baba na we san na che de we wia aheya no chichira pawon na nkofo refre in American for chiro book we for chiro book we ina odu chiro book ye sisi ore ya ye ne kawe o ntimpo chaw e friend number na pe ahimfo gwa ahimfo book na odo hin bia mponye bio no odu sua in your 8 abakwas odu sua na